lamdam asida leiriba toan toan ba mioi singa unaduna koi pangthok liba mikhalasi gi matangda makoi makoi gi oiba mod phongtokpage makha sathar poina ngasi koi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi chief spokesperson oibiriba Sri Khumuksam Joykishan ga unaduna zik spokesperson asige kari mo leibibage pangthoiba election gi matangda kari wafam phongdokningmage haibdo koi myam puna mo khaminasi puni yaminasi Manipur ge ahba tawge hana khanba Congress party gi side ge ani candidate parliament chakramotam da tahoni baje point amtanda Akoi gi na first akoi na after winning the election haida akoi election je state da natana akoi gi congress sam suma alliance na swedum ilakani khale ado koi state manipur da so represent chala da koi first akoi gi manipur da ji tangbu da ta ba kitang phibom le ski manipur gi lairi public sins da whether it is Meiteis or Nagas or kitang settled down my sen hatan among a safeguard say yellow case will hide okay some akoisi as a what I tell a common point is a meditation a major meditation Nagas in Kalisi who development you will report attention second thing was a tungi a safeguard sick camera is so every as na interest and a safeguard sick camera again a tungi vision sicarino a sick cam set where again I did my no Paris Major Committee me am Tomza La which man get a lay message. Sigi Posina quite a show what we need to go. Don't see you at the turn up with one on that. We'll saw it. Kano ta haibutare election chida people singna praja singna masida pangthoi election chida mapung election ji mapung phana bidamakta among side gi karamba message pp ni praja singda tawhaning kake akoi na voting right la riba koi Indian citizen particularly Manipur ki koi sechi hai ta sisina koi si they are more interested in assembly election aduna masi si thadokpi Lok Sabha election su yam ro ibne khan no mayam thane bna ko polling percentage yam ne last term gi 2014 na su 50% below the poll to ni ko arna as masi vote si vote Delhi vote si ka do no ga Manipur sen lo dum why the maru si akoi state issue si ada parliament na bi parliament pukapa aruga parliament le ri post le da akoi gi center si ta akoi represent to bas le da hen ma pe chaw mi hut thaba da ka le akoi issue me am di koi state na ngata nom chape ada ba center gi ta da parliament gi aya ya to am nom tam si le da akoi masu ba election jam lu na lobum thu e adana aina Manipur praja khudi makta appeal to jen gudi khudi makti Max vote voting rights. Man Vidana, who is the right person as a Kalaga voting? Tawbuna both had up quite a probable be any other Mayana, Mrs. Mam, but Tanjalo Zeraga, one Pupazaku Dimona, Lakadata, Pangi, Energy, Lok Sabha elections, the one of both had up to Pio, Apo Kandana, Manipur and Tam Kaloshi, I could walk with him accession, and an Anguna would have a chet now, Equina, beyond the appeal to major community ye koi di maming pala ko koi criticize taw yang ngai di makoi na Hindu dharma gi koi di Hindu ni haraga moino zik Mahabharat ki ya pazaba Hindu mythology se board combination na thoe koi gi Arjun gi Sri Krishna gi Kunti gi de to se don me am loi mang thoe moino Hindu dharma ka respect taw ge se mythological possible moi joker ro to board ko moro Lakliba April ki tang 19 da pangthokkodoriba Inner Manipur Parliamentary Constituency gi election asiga mari lenana Manipur da leiriba toan ba national amade regional political party sing plus independent candidates sing gi oiva election campaign se atuki matik kana sathari haiba tare mafam asida khoina lejeri mafam ase urifok kumathem laikai dane urifok kumathem laikai gi community halls da hajau siksu BJP gi election campaign political conference pangthoi haiba tare mafam asida leiriba khoi gi mioi sing praja sing amade BJP Manipur Pradesh ki candidate oina tholiba Dr. RK Ranjan ga unaduna makoi makoi gi oiba kari mo leibage apamba makoi gi pungning gi apamba puna khaminase pabung da hangjaningi se khoi gi hoji pangthoi be election je Bharat pangthoi be election singsida boot capturing toba adagi by force masal pa ornaga bot thada baga yam kana ngangna resida democracy gi aseng masak se pangthoi be election singsina phongdokpa ngamne na thajabibra hanadi boot capturing tawbusing si maruina
democratic system sida awareness wat pagini hujikti Manipur political consciousness and awareness si asigi degree si am higher degree da lae aduna sugumba boot capturing to ba khotpa si ai tawra kare have thajade of course somewhere in its hills masidi thokpa yai aduga tampak tadi asigumba system sidi tawra kare have gi thajaba laite mathang dang janing isina koi gi kaigumba pabung sina pose ka batar gade hek han boina lamdam sigi praja sing hai tare Manipur gi oina maruina singjan jara kan da ko han ba to gena khanbi bese kari lebi pabung gi ai gi agenda di point ahum ni hek ka bada ina to gudo su point ahum khakta ni amana khoi gi tangdu leitana hingba aduguma society ma aduga kanglup naibagi wakhal si lehendawa amana punambak chawkhaminaba punambak nungaiminaba akhoi punambak na saruk yarga ganatantra gi wahan thokse mipum khudimukta piba haibase sigi action sigi makada tongan tongan ba peoples na khalliba Manipur praja na pami bo porse masi hana ingani aroi boina paung de khangje ningi se election jida praja sing jida saruk yaraga democracy je hena masak phajana bhai batare voting jida public ki voting right phajana mapung phana bangthona bidamukta kari appeal tawni ai appeal tawning mai bu haukiba Lok Sabha gi election mari manga da ai gi personal experience ti urban area da leiba electorate singna participation se masi less hoiba aduga rural area da particularly tidim line da leiba ayam bana fully participate toba masi urban area da leriba elite aduga information phajana khangwa kanguna Lok Sabha gi election se is one of the most important election karigino da ngasi Manipur da koina thengnari ba border gi issue gi oro territorial integrity gi oro armed force special power gi ek oro masi akoi urban area da leriba voters sing sina participation phajana tawrga karamba mina peoples ki interest nga kada ge se masi khangna thadagi dawa madu gi asoiba mayam leibase maduna ai voters sing da haining badi as far as practicable pung tarete hogodori se baro mamang phauda isa isa gi franchise se phajana exercise to biba democracy se laibak semba da praja yaugdabani karamba wakhalon dagi bo leke haibagi kaino je lakhi ge sin janga haibiro ai na horak pasai social activist na horak pani environmental movement na horak pani ado Manipur gi leiriba port khuding maksi nature ga friendly oiba aduga peoples oriented oiba port si langna ba koina movement torok matamda ayam matamda koi lauraga khon siraga achievement phangdaba ultimately aina ai rajniti si hana dagi yorok padinate adu sigi movement mayam se ai koina practically peoples ki aphaba toge harabadi platform ama sangba hariba platform je political platform sange matam sida BJP ki movement lakwa aduga nationalist feeling lakwa aduga a strong nation ama sem no lakwa se masida ina yaujera kanda political platform sida karakpani karigidam ta kari no Manipur da leriba isini now at least ethnic community kuntra manga ong leriba se masigi apamba mokhigi indigenous knowledge system mokoi culture identity se self respect orga yam phajaba Manipur ma same si haidana madu wakal dai keno si election si yaubani political platforms the karak bane handaki taratare suba Lok Sabha parliamentary election asi mamang da togiba election ga pura tongan ma hawa mani haina in thamjage mamang da togiba election sing dadi aikoi gi praja singna aikoi gi mamang da haibadi outer gi thadagiba vote masing si yamna crowd oina thorakteba handakti mi masing je asukimati yamna thorai adu poll percentage phaje aduga amaromda handak ki oiriba taraga tirsuba parliamentary election asida aikoi BJP na aikoi yamna chawa swift amma yam angakba vote habadi more than 300 MPs phangani habji aikoi media singi megedi aina thamjaba report se miyana thamjage sahi manga khak modi gi ko BJP government asina asuk yamna tawramgadi praja sing je sahi yankhai manga je pangaga leirure habagi wakhalon je aikoi tapna tapna praja sing da aikoi awareness pi bangami BJP je aina political party amani haina khande machi BJP je aikoi gi institution habadi achauba praja sing da knowledge piba yaba political institution amani khale aikoi political institution woriba Bharatiya Janata Party na puthoraiba candidate se asuki mati qualify oiba loinana miyamgi wakhalon khangaga nainaraga laaba aduga mafam jidagi amusu MP oina chakhi matamda prajagi ihun khangna thabak torokani habje aikoi thajaba chapchan leije candidate sina kara matungda poche kara matungda parliament da famor kanda kari kari di to honingi lamdam sigi han boina lamdam jigi kai
ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯨꯁꯥ ꯆꯥꯍꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯐꯅꯃꯥꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯕꯗꯧ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯚꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯀꯥꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯀꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯑꯚꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ CPIꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ M ꯅꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯂꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ M ꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2019ꯒꯤ 17 ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ how far ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯔꯤꯛ 11 ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ BJPꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯗꯃꯥꯗꯝ ꯌꯦꯡꯂꯦ ꯀꯣ ꯂꯨꯄꯥ 200 ꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯣꯛꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯇꯠꯇꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19 ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯒꯦꯁꯦ इफोंग फोंग दुम पैसा येल मोई वर्कर सिंग ने येली चक्सा हिजानब तोकते सिदी सिस्टम असिग मनुद मी यावी आई एम स्टिल कंप्लेनिंग अदो इलेक्शन कमीशन जु चेक तोबु ngamde स्टेट गवर्नमेंट की मिशनरी सिंग जु थवैदे इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट अदो मसिगी मायोक्ता थेंगनरकपदनी याना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तौद्रबदी हानगी चनरिब पथाबसिदी इट्स फुल ऑफ करप्शन फुल ऑफ मैनिपुलेशन चुमना सुक्तौ तौदे से प्रूफ तौरे मरमदुना लैरिबा इलेक्शन से स्टिल को प्रजाना चुमना उरंबदी आइबा चुमदे मदुगी कंप्लेन आई नुमित खुदिंगी तौरी दिस इज द सिचुएशन अदुगा हजे अखोइगे इलेक्शन में आज द पॉलिटिकल पार्टीज मैम जिगी मियोइसिंगजना अखोइगे हुल अमगा हुलगा ngangnabase मसिगी जे प्रजासिंगना कयाम यामना मसिदा थाजबा थमगदगे हाइबजे मसि सेंगना हाइरगदि मपुंगदा कांग्रेस अमसुंग BJP सी हुन्नबदा ममै थंगददि धोरा हुरान बाव लोय हाइदोरे एदुनि मोइन हेंगांगदनि के प्रजाना आइदि तानिंग द्रमालेन लवे अदुदनि चुमना पॉलिसी मैटर दा इखोय खरा ngangjब नतना लनाय वन हुनबसिमदि याक तौजदे मरदे पर्सनल एनिमिटी लेजदे बट एट द सेम टाइम असोइबा अरानबदि खरदि पुथोंनब ताबनिना अदुदा वोट खोंबा वोट फंगनब होनबसिदा खरा खरा हेंजिन ngangnदना चानना प्रजाददि फजहंदब कल्चर तब प्रजा अहल मन क्या रेडियो टेलीविजन मुथत यावरेने मोइन ngangnरिब मैम सी यौरदि तानिंगद्रेना आई थिंक सी सिचुएशन अमनिको आई थिंक सिगी तांजासिदा राइंटी तौरिबा खोइसु वंगांग संगांग दा थक्सी खासी थगलोन यावि नौना परा तंबा म चंगें खली मोइन ngangiba मैम प्रजाना एक्सेप्ट तो अदुगा अरोय बोइना अखोइगे पाबुंगना कईगुंबा पोसे काबा तारगदे लमदम सिगी ओइना मणिपुर की ओइना हानबा पाबुंगना पैकेट केना खनबीबा करी लेगे अदुगा लमदम सिगी मियाम द प्रजादा इलेक्शन से मपुंग फाब ओइना करी मैसेज पिबिनी आई समना मा हाइजनी मणिपुर दा इशू न पिकथले को मदो मुक लोइना हन्ना हाइब मतम लेतरे प्रजाना पेंदब मयाम सिगी इशू सिंग असि पुखतना पार्लियामेंट थेंगनबैसे अहान बे फंब पार्लियामेंट की हाइबम दुग पोट मयाम लेने हुजिक हुजिक ओइरिबा सिचुएशन मयाम असि प्रजाना सुखांगी आइखोइना सुखांगी सुनदगी मासिदा मथौ तौदबा अदुगिनेबा प्रजाना पेनद्रिसे मथौ तौदबा MPD याक्ति ओइजरोय प्रजा सिंह करम मैसेज है इलेक्शन से फजन मपुंग फाब इलेक्शन प्रजा की पार्टिसिपेशन है तारे प्रजादा पार्लियामेंट बोर्ड से खर यांग तक लौदना बोट थादब थोक्तब मीसु मसिंग यामी
masi punamakse imai bel chilnau punamakta bot thada badi tangai phadana thopiu parliament se khwaidagi chauba khwaidi maruiba institution amane ba parliament semba ainduna bharot sinthungna chanari bani maramaduna mayam punamak bot soidana thadabiu bot thadaba yarba mi punamak kaubiganu isagi bot isa thadaba thokdrajune mi na nampuda proxy tawgine maduna masada magi citizen amoyagi mathau tawdabada natana thadaba thorokdrabadi atopana huran gi beitanja asum pidro madu samaj wena kanade madu kannabo honabada bot thadaba thokpa aisina maroi thadabada chumna thajabiba misak mana phagani ko haina khallaga thadabiyoba paisada natraga kianbada nampuda tobo porsi tobinu praja punamangna puksel sengna masagi thajaba mihut khanbiyo haina mayam punam ku khuramjari ado praja mya da makoi sengna thamningde every leader kaino da praja mya ne singalingde khanganingde heningde praja mya na hegal aba singal aba khangal aba adu da di makoi ba lengal ko wa kan makoi asoi mya sini adu ne dan every issue bi makta wangang matanda makoi kumangoi tobong ngangoi adu ai praja ji amam bada pangna da tham sini moin pa board ki matanda ai praja pongmo mya am lei se kaino da sanga da thaw dong na khar lang thoro alila tawduri saksana dori adu tawduri thaban tawduri adu group khai kara sabat ko pampa ga mun somda som seino ai pamna somda ka to ga na bota adu mya atai mya loi kaw grani adu jarang ka ai hydro sigi wa kholon da lei be try the sway ga koi the sway jet kon to akoi na lana suru da gi lana luching ba mayam sing na akoi bu lana sum to akoi hong to kong ko chang akoi make up to kong ko chang ai jeri ba ai shi yau jeri ni ko ai ji ko shi yau ki mar ai nga kan to ba pha ba ga to be chum ba ga to be ai jeri ai jo ran ba to ru re adu ne ai pen di je ingan do hoji ki matam le re matam madu yo re ko da sahi manga kudingi bharat samvidhana pire ba fundamental rights ingi manung da voting right amo oi sigi se agi adhikar se sigi ne niyom sahi manga kudingi mishil lo ai bani nang na pam da di leba ki apha taruk ta di akoi di tam je manga taruk tarik lakar e ka sahi kunthra pa le ga mangun den matik sa ba apha ba mi jem ta le ba kan anjan adung ka anjan adung ka kay gino du kai di na na kaun tong tong samai na no swai shi da ko phap ta da ba ga da wa ko ta da ba ga da kai non ka ma irei le di manu ji gep am ka irei le ai jening badi ma am ne bagi ji bill gi matang ko am toro ga adu ga hai Kashmir the January article 370 special status category da le adu kai gi da makta ma koi travel state sunate ching hill state nate swai ta uduna Diagi state sing jiga chamana right hang gada buni uniform oba law porak kada buni kai gida makta muslim gi tongan ba law no hindu sing gi tanna ta sing gi tongan ba kai gi law no triple talaq kai kala ba ro chi uniform oba chamana na porak kada buni silen kak ta kada buni bjp law ri bu ji law buduna maram oira kanda akoi gi manipur da chatna bada soal loi masi india pumba chatna raga su koi manipur gi diklo sama ha khani koi kadai bu phaje ya ke Narendra Modi lakan da siya bi matan da kay haram ke kasum haram Amit Shah lakan kay haram ke kay haram manifesto po ko madam yaw re siya bi mo chana la ni ko sungjo jo na basi bil je chana ngani hai so ra kana kumbang kang re BJP saka kunna le re mo masenji noi na afa chana bani noi na bil chana bani bil ki matang puto puto nga mo madam da congress tong BJP saka na noi na tawramba afa si lo pho bra ko la bra akoi di ngam da su ngam masu segment tare khang lok thoi segment tare lok thoi ju congress khak tan kri lo ba roi lebak praja miam na hogi bio amadi ma ibel sing aduna masada mapi thong dong kai kangla mamang da hogi bio aduna khang mangam da segment tare khang lo thoi mara dai ki daw candidate lai pung tara tare khoi khangimam marjina gi yum da tawrisine si makha do je khoi narum thong dane hase ado sidagi mo khoi je wangoi chitune pung kya ta dun khang de do haing su mo khoi je lairi pung chatpa ya ba chen ba chong ba chen ni ken da yam nung sibom na khoi mai bin lamdam sile mai bin praja me am na nung sibi na kawbre me am ba lakpio lakte yaroi lao lao na khoi chatpa ngam da ba tare kaina khoi je tasina independent candidate am oi bena khoi da mo de MLA man na minister man chen chong da khoi da mo hono bin be le ta bena khoi sai sai chatlaga khoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯒꯣꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 2-3 ꯁꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯦꯟꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯅ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯧꯅꯕ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯖꯒꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ तसेंना अमन अमा हुनबा तौबसिदि अई मोतदि अईदि याम पामजदे हाइदि लीडर अमा ओइनि लेबा के सेवा तौनी मयामगी लुचिंगबम ओइनि हारगा ओइदा पादबा गांगबा अदुगे अई बोट कानबैदमक्ता मी अमागु सिधरगा अई फबा मीनिना हाइजबो थबुते अखोय पामजदे खर लेमनजनिंगी अदुगा लेबा प्रजासिंजिदा फोकस तौरगा अखोय लेबा की इश्यूज मयामजि फोकस तौरगा अदोनम जंगजलगा हाइ माइ पाकनाबा सिनबना फगनी प्रजा मयाम उनरगा मोइदि सेवा तौबरोमदो ओनजनबना फगनी ने खजे अदुगा सिना थादोकपनि अदो खर अई प्रोपागेंडा छदोकपिरि खर मना बीजेपी थादोकपिबनी मना खर मना कांग्रेस थादोकपनि तसिना अई नुंगाइजदे ताबदा के बीजेपी दे लेरिबा अहलमनसिंग मिनिस्टर्स मयाम अई खंगजबा मयाम यावरी कांग्रेस तजु अई खंगजबा मिनिस्टर मयाम यावरी अतोब अतोब दोलजु मयाम यावरी तसिना स्माइना हुनबजि नुंगाइते अई बोट कानिंगमिदमक्ता मी मो सिधरगा अई बोट कानाबने तौबदि पामजदे अदु सोपदि अचुंब लंबिरोमदे बोट खमनसी अदुगा बोट मयाम सेवा तौनसी अदुगा बोट का पोबसि प्रजानि सेट तौजसनो ईश्वर लेरि मानि सेट तौजसनो खर सेमदोकसे अदु ओइदा पादबा गांगबा स्माइना मी हुनरब थबकि तसेना इकाइजे याम तहनजनिंद्रे हाइतारे सुगुमसे बोट कईगुम इस्वर चामीदना प्रजा नुसीन बोट का तारगदी होय सीबी सुजे बंबंग सालेबनी फोमंग सालेबनी कईगुम आर सरकार बीजेपी ना पाइगदी सीबी बिल पास तौरप याय ना हाइब लेबनीना अदु कईगुम मोइना कादना आर पाइरतना सीबी पास तौरतादि अदु हान मायुकना होनरकनी अदुगा कईगुम इरांग हौद्रगदी आइदि असिना होयगी ngमखैसे अखोई सीदा हाना फोकस तौजगनी इसागी लमजि चप चाप क्याम चावगे क्याम पाखे बजे खंगदो मतुंगदा अतोब अतोब इश्यूज म्याम माइ खुद मतंग खुद थाजगेना खले अंदस तसेना आई रीजनल पार्टी खोइ गाउजर पुनो पामने आई रीजनल पार्टी दम सपोर्ट तौजगनी होय होजिक लेरिजे म्याम खनबम ले इंडिपेंडेंट कार कांदा दोल अमद चोंगजनदि इंडिपेंडेंट लेबे यादे तसेना इंडिपेंडेंट ओय कारगसु आई अतोब दोल चोंगजन बे यादे इंडिपेंडेंट दम लेगेदमने अदु सपोर्ट तौबदि याय हाइ नेशनल पार्टी म्याम अदुबो मतमदु मतुंगिना खना तारे एदे सपोर्ट तौबा हाइ जिता एदा पैसा खर पीरगा आई सागी खुदोंग चाबिदमगे तौजरो सी आई प्रजा ने थागपनिना आई डिसीजन लौजगदबते सिदे मनपुर लेबा खोगी खंगई म्यामगा प्रजा म्याम तानरगा कमाइन तौसिगे यान मतुंगिना थथबो तौजगनी अदु मतुंगिना आई लौगदब स्टेप खोंथांग लौजगनी ना हाइजनिंगे आई इंडिविजुअल केम तौजरो दु मतंगदे